Kalau lagu dia jauh belakang tu macam itu aja. Bisa main sekarang. Sama cara lagi. Baca baca. Kayak dia mesti suara. Awak kalau dia tiap kemana dia buka baca tadi. Sudah minta mana? Kayo la surat alun tentu denai maminta usah tuan guru sangko denai hayo singgah saja dengan rasul sana sekampung sama mainan sama song dunia mangkong tapi zaman tua apa usah tepuk tangan saya aja. Tepuk tangan saya jadi semakin kan. Karena tepuk tangan tu kan semakin. Kayo la surat anu tentu denai maminta usah tua